Boniga ground gise gukana maite bagorarora na baramu ground gianga na bagoja asengo asematiangi shida teyo my friend abana siasa na abantu banjaine namba confirm ne ya Zaire no omanyete namba ne ya Zaire nero anyete jage 22 itali aya nero na gyo de como te Kese muchando wate muchando kyo bwate muno smart ko batile ya kengi muchando kyo bwate test toko mwa no na boko mwakera test toko mwa test ki boni ga toko mwa confirm mwakere my friend chana tole toma ta inje no ndega inje rande ino hata no mheshimiwa bwana ino mheshimiwa bwana ukubwate simu. Hello. Yes. Mheshimiwa, how are you? Fine. My name is Mokua. I'm doing interview live. And we were trying to confirm who is the MP who is available to the people. Sorry, come again? Ni msio watu wanyako live, nilikuwa na confirm mheshimiwa kama simu unashika live, nikamwambia unashika live. Jambo sana bagusimansi pia soko chanene mo kwa times kwa ipindi toko raga iga. Mwabere mukuriye social media mukore kijana gite ya Zaire ke kongu sana. Rero namonyorire namuligetira amonyorire. Acha twereshega ningi ago support Zaire. Ate yo sere ne gun. Mbiyore ndugu. Ndevu ya kabisa. Ndevu ya kabisa by the way. Haba wadamire kondiga. Na wadamire kondiga lakini kwa nyorire. Singoligeti? Ai na wadamire lakini dende. Anyway timbo atibo bino ndebwens. Asiba response bakondama timbo atibo ni mbanjede. Na kyokoro kwa maleto officially. Anyway Malita no visari. Oteta para basi tubangite. Okay, sawa. Na ukuru kusika. Anyway, asa Malita ngoro kusamwe bonda miruka. Lakini leta bili manyirekera seno anyino mheshimiwa ndo wensi amanye tena msio gatwani my friend. Eli na anyino eli tele msio gatwani oli kwa na sasa ili chanda. Anyole ngekora kora tenina. Ekijana kia ajira already. Na eli no dai no nyesi mbarati. Ko imoko tena ki akora sali uti wanse eli tele msio gatwani. Msio gatwani. Yeah, neli tali nena my friend. Bono. Asenga nchona abere ngokora most of the time. Okukwa na mana Zaire Janda, lately na Simbarati. But I want to concentrate as a Zaire Janda. Ndebi ange relationship yaga enero. What do you do for him? Zaire Janda by the way so koligereria. Zaire Janda. Oyomo. Mungwano orita bwati uke nyomba. Na kia kora mwanje te bina omo oyomo. Tabwati boke nyomba. Number 2, Zaire Janda okore jigasi nyali bali jajo isa gwethaga na wanyana ngore etore. Ega siege ndrede. Zaire Janda gora diga Zaire Janda. Goja. Na ata the first round your relationship with him ainere. Na kimori like what do you do for him? Oni no mosani una njende nayo mosani. Simple as that. O mosani tu. Igo tiba. Tali ose moirione. No mosani nega si akorire ekameke mbo mosani saidi. Now ndebi angonga ski Zaire Janda akorire. Ekogera bono buna ogatuoni. Kwa banera kwa motogiga. Zaire Janda no jiji bare jiri nyali bare no nyina no maede. Ejari gento to nya ko bingana na no roje na jijetete. Abangina na bakwa ko mojere eba bombete. Abantu barega abaga baita Zaire Janda dinyonyo eba tigeta bayibuli babonchara. Zaire Janda wale ndo mojere oba. Netingende. Naka sukari yaka. Ishida kierega boroje. Na kyota tokyo mondo no kyoko nyara bagina bakwiriata abantu abokoro mutandao bagwita Zaire Janda magina ebatigeta abayibuli babenchara pimba nyasaye ma na byanire batigeta abayibuli babenchara bajane ketano nyeke koro tomba bwati lakini Zaire Janda boli omosacha boli oamoka osuboke ngoro obalendera majere obagende obanebeza basubuka ne para na roseti mondo muno yiningyo ta motokeri. Tiancha kwa nkubuli kwa machero you specific because it looks like it's your major agenda. Nere kokera first of all okoba na Zaire. No, njoma tatini my friend. Dali was esenge njona ki abantu mbali bakorara njara. Omachero ibana barya. Ngokorire gentekyo. Ndebi esenge njoma etangoro wanje tesana birundu. Birundu njare ndire asebande mesa. Ngiokolente mesa. So wish yagone linga birundu nera na no machere. Nera tigarente gende konya abantu oiga konyo muntu naro korara njara mwana mindo gaki. Muntu naro korara njara 100% sure ile njara. Lakini amanyeta sako genda iga gaki muntu rangonye. Gose tokorega. Onye gotete twakikisha kene. Twende boni gatwete mwa Zaire Janda nsando koronsa. Ayoro na kya abantu bayigire nsabangina bayigire ga cha orro.
nginda to Saidi jana bono agimo tuno yo konya abantu baitu nje mbwate ngoro nsabe yo konya Saidi abwate ngoro ndabise yo konya bono igoti ntokyo muntu buno It's okay. Bono ngwalikira umuntu machara. Ndugu gojete mwa Saidi jana agaria tari agobagwa tabwati boke nyomba buda bono abantu bane babwate boke nyomba abana mongwano tabwati boke nyomba buna arumo baririga engoro yaine ndabuse nababwekaine gini kya engoro yaine Bono ngoboliga. Kera totebe nga Saidi jana ngo chali Friday kwana no machara. Criteria ngire kya gutumia ku identify abantu baganiti go sakwa kiro muntu. No abantu gakinyari ngaibano interview yawo ja gwakarira ragini ngwanya kweteke binyoro iko abantu batana Saidi jana ngwanya ayengwanya go igupi Ngukwana bale. Gora nde totebe kene pio oso boke ngoropi gotatige bijane byabo brand kore bye biketikana birabyo ebijane byo mutandao abangina nabo bari bano bamayete Saidi jana bina ikaika ere yani bina ikatime dina ginga yabangina bakare kumanyiraro ebago ichora gose tiandara goro kijibija jogora ara jibija joka abangina mna bago ichora gose ngorore bono lene nande Bono nde tutwale conversation tutwale conversation bono igore leadership enyali bali charge na tikira none ebintu nako boli byonse let's talk about that kero mwempia choliru chika change omayede omwembi buna aba mbibande akora ne jibara ebintu nonya na no manyede lakini Saidi jana jibara ara seti makora gerazi boneki ona ndojo bara ke charo seti amito gwashia omayete digerelia bugatuani daro ndete asiri tukondete Saidi jana onigu ndero ndito moni kani ile by brand nonya bono mbwane te ko rave ya wona zengenjo mbwane te ko rave zengenjo nagi ebintu kombori mbiri nagi Saidi jana akorete na bie binteto era sabantu volta mai ngwera abantu boka abantu mbamanyete bintu Saidi jana akorete bono igineto okuno kongiro ori magega na bengo kongiro ori nansari eginege ndo kongiro ori nansari ya ndoje bono aye bono ndoje tari dangire noroje dandara go jakeri nsa bono dandara korge pare gendrete bono igasi bono noje nagia koro kunsaro koro ali bomo jumbe bomo we deputy governor barade yogali gendra dere Saidi obebo gali mutumo osukero korake bare deri gasi nero Saidi jana koros eringo koros no nabu interview tata dige bintu mo wade my friend wono ndo jai wono ayo gonya gongira kisiasa Oni randira de konga geresimi ndandara digana mangane randira dura gora ne zenge Saidi jana no mondo mo maskani bwana mbone de kugoni ga magora mondo ara abalenda arde angadaiga ebintu Saidi bira byara akore ne binga nonya na noroje nonya ne jiji sukuru na agajede noroje tindarra David durarra na jungu tarore ego raife yago jo kwa kore ragini skuru na rode Saidi jana korose abigiro kibirasi ne lya korete ya kya mabundu ine skuru seningi ono nande ga kinere ri mana ene mutagete nande ngina ndimo katagete gende endenero jinyinge bwana ejinge ko kubaraboni kana ki ndidia baro kya banyara abandamu mubara bangega batari ko jabata bintu binde titebe rero ayo tari borogi titebe bona endo bune kyo kwalenge konda ndi kense bano because timbuimo akwalenge konda ngeri mapema onda bingiri kense Joseph because nyali bali nene my friend mpaka ibe no wodi no hino wodi no hata ga bono na gion now Saidi jana no mujumba gusi unokora kwa okole kana cha smart yang omanye de diango de biga okora kwa go bon diango de biga to gonde bingwanja anya ndokare diki ndwanja ini naye badirende joma tengo to ginde totebe ngo to ginde nani Saidi jana lakini ni da sematia inda sematia igoro matiangi isa inda sematia oma tete yango tebiga na Saidi nerdo komanyana ki ingige kogera anje to mundo oma tete kero mundo anje to na aya ni mete na ki no anje to mundo keto to go mfosi nganje mundo nde different korere nande gende kyo moiso igo ote to gonde binga na biko nyarikana Saidi ba koleka sematiangi gose ibanga ine mbaya no kwangana ngo abana siasa tata mbanga ini my friend abantu twanga ine ninje na ayega twanga ine bon yani mineti na gi mineti ga ayo ndo yani abantu twanga ine ndunza iga tubo kora buna njora nyori twanga ine na brand kora ese njaga to giorori birundu enje kinga toki Saidi jana abuni twanga ine abare twanga ine asini ndio mondo nera injugo jaga made maginamu
Magi na mnonde ime. Julio Gaboni ga makura. Aya. Warondo guys, I think this is the best interview na tuwalire in my entire political conversations na tuwalire kusiga. Bono Zairi Janda kuno kora kwa ukole dangite matia just from because digelia karatika I'm interacting nere mwagambire kera mugwe kanza mwagambo ngunyu no mugusibona nangite matia nkwana ngoro nditayo dari ogwanga nyiringa lazima ngwane mono damuange dipi tamuange dipi ya bana abantu baramo nonye matia ngiwe kana bagota yao konifamu yani bana siasa bana abantu banja ine my friend mungwana olio jiro yo narengeko the interview anyway bueno endo kero kinane ngoda inega andu bali mbanga ini bana siasa nani na irorere goda i bana siasa mbaye mbanga ini boniga eground geisa gukana maite bagorarora na baramu eground gianga na bagoja asengo asemati yangi shida day my friend abana siasa na bantu banja ine na bagoja agoja tata bantu banja ine bakoria mese yemo maite buna bono konyara bakara terigete bakori batana ki agora ne gona giroje gari siasa yani na kinyiroje kwana bakwenda na lakini nje naye ga to kwangana busa gendo ketaiyo ande gyo moiso ngora turese zaidi yako na matanga na chita matanga alivo yonde otongi dingi na asirete enda gachaka na matanga ne juice asaka walk out matanga gazina matanga salika ekiku manyoko share nero mate italibiyo gosina kimoko rain no ama ede amadaiga yekogera taringi gekogera Zairi Janda ama ede endo moja mwango gose mwangeja emoko regenda kemo giabeire akimogo fuatiria bintu bya biro bitiranya kora moko bibe ko mutando abono ngo igune ndigana bono tata ga mujumbe kina ari motaka mukata getonya tari Zairi Janda ndete tobangenche na to ndi tour ibintu bya Zairi Janda akoreta dari to bange bana nimbwate gari Zairi Janda ngete amavuta na ngete dotare ngo tari asiji project je Jose kwana mpaka jibara ekitali ko semambi mboni ga my friend Zairi Janda tu tam confirmed ekiro ke bako chontari dari ngo tari wa boni ga dada abana abazani bago balega abazani bago balega na barabara gene Zairi Janda ngenda korte on a serious note no igwete on a serious note ntagete ntari chi project chia to chi market to the best level tranyara manyete o domire na birundu bono no birundu ta manyete na ro ayo ga domire patina bono ndete go gote biga birundu ngejo domire to ende ngo tari oro na rio kwa mini na gi Zairi Janda ningo ne piston my friend anyi oroche birundu ntoma ayo domire na birundu bwana bindo kombori mbiri bitayo ngejo na gi ayo bwe kanoroje binda Zairi Janda akorete ayo kwangere kombori o kombori o mojere ntiyambe honest nango libaro mojere tigambe honest kendo na Zairi a launchiri ne school ya Kiamabundu ndari Kiamabundu bana dada na chichine ngisaki ngote ochongoroki no se totale boni ni bwate gari my friend Zairi Janda ko angete bono hakimoto bino ni motiketi motoki kage ngende kya matanga na gwe one day amata bono diana la kubori amatanga oroje moto buna bono moto bune salimaje ngia kwendera kwende mata ali achikolende burugu ata borro no then yasima undara kwanegyo akaenda mata ali aya nani ko chanchukwe mic ende mic oroje ndiana la kubori ali Zairi Janda olenge gali okalende burugu aya ali Zairi Janda olenge okalende burugu ensali machore te burugu ingone te burugu ko tetika ebaje toro bakateri na lyoka baba brand ko lakini ende mba umizire pole na onye baraba bisabane agimba mbage tubo pole abuna atebire pole patirende ingi bago jerasi batari yor batatakiri matanga eno onye gari kwani ninganda ningi je seina matanga lyoka iko oso muntu bwe kenyoro naro koboli na ki kere Zairi Janda awoketa otova matanga inti asa kyagareta asere tu abantu ba mumane kusingi kyagareta abantu ba mubwate ti bwana batete gende bwana tomete ya no tane piston ya tomanye ti bwana wa dada bwana haningi de dengo de guru my friend ingi nano de dengo de Zairi Janda tu ta munje no tene no masimamo na oyoro nindo na benga buno moisho brand ko ara bwato masimamo ya sa ase birundu mondo okobwate simi yo mwananchi Zairi Janda yanga kere Zairi njebieka abwa ose mwakere ese gwata yangu bwata simi yo kama mwananchi gora agera birundu nje ngana namba ya birundu ngage ga birundu wansa dingo twara namba ya ga
Abo tata hangi motwa. Oh, to wa. No. Namba confirm ne ya Zaire. No, omanyete. Namba ne ya Zaire. Nero. Anyete chake 22 itali yaye. Nero. Na gyothe como tei. Kese muchando wate. Muchando gyobwate munori smart kubati ile ya kingi muchando gyobwate. Muchando gyobwate. Test to komwa. No, na boko mwakera. Test to komwa. Test gi. Boni ga To komwa. Confirm. Mwakere. Mwakere. My friend. Chana tole. Toma ta inje na onde ga inje rande. Ina hata no mheshimiwa bwana. Ina mheshimiwa. Ina mheshimiwa bwana. Ukubwate simu. Hello. Yes. Mheshimiwa, how are you? Fine. My name is Mokua. Uh-huh. I'm doing interview live. Uh-huh. And we were trying to confirm who is the MP who is available to the people. Sorry, come again? Ni msio kwa tuani yako live, nilikuwa na confirm mheshimiwa kama simu unashika live, nikamwambia unashika live. Niko sasa ndio nimemkonfirmia na niko live hiyo. Sasa confirm. Nipe sasa ya Virundu nitumpigie kama atashika. Where you are live where? We are at Mokua Times. At which times? Mokua Times. Nitakutumia hiyo kilipu mheshimiwa. Okay. Yeah, thank you so much. So alisema tupigie tukwambie tukonja. Sasa nipe na ya Virundu nimpigie simu. Jamaa mission. Asante mweshi. Mweshi kata simu. Mheshimiwa kata simu. Sasa tupige ya Virundu. Kama anaweza shika mpigie. Wewe mimi nimepigia. Sasa mimi siwezi kutumia credit yangu kupiga ya Virundu. Ndio nimekukonfirmia bro. Nimepigia Zaire. Wewe pigia Virundu. Sasa nasaje kumpigia Virundu mimi hata nasaje? Wewe ndio sasa mwenye wa interview. Wewe ndio mtu wa interview. Ananijua. Hapana. Wacha niite mtu wa nduthi huko akuja. Atashika mimi. Bro kuja. Kuja kidogo. Dakika moja wewe kuja tu. Usiogope kuja. Ama una grade inaweza kuwekea. Bro, mimi nakuambia live bro. Sasa jana mnibu unamwambia shida nakwambia. Ndio hiyo. Mbona wewe usipige wewe? No, mimi siwezi pigia Virundu. Sasa nasaje kupigia Virundu mimi simu mimi. Siwezi. Mimi mbona nimepigia Zaire? Zaire wewe nilikupea kwa sababu uko nifahamu. Najua bro kuna credit kwa simu yako. Simu nimeacha huko. Hana simu. Sasa umekuja kufanya nini? Sasa umekuja kufanya nini kama kuja? Hii nataka mko nifahamu. Hii ndio sasa nataka kuonyesha bwana muache mambo mko nayo. Si alichukua dakika ngapi kuchukua hiyo simu? No, it was. Tuanze hiyo. No, it didn't take long. Zaidi chanda tuanzie hapo. Na hiyo sasa tuanzie hapo. Ndio mera neti kwa nini? Usene ngwa bade ngendo gombori. Mbya muno sana so chese channel yane. I think Nigeria interview. Na ande abantu baminto tigenda mwamune libero. Moga ni mungwano yachakwe monga yakoligerere YouTube channel yaye. Subscribe ugabwe tabasaba gende because jidata bando sijokobeka na jejo muforo TikTok muforo gerase na ranjoyi kali moyo taka ni achakwe nali moko minyokani nande abantu bananya gimba koserete I'm sorry buddy musimamo mbwate ndutamu na bali ba matusi arona aronganjete nali ngomanyana ki aba bisama nembalenga. Mbya sana. Thank you by the way. I appreciate aso chese channel. Thank you. I know mondo by the way. Thank you. Ane no mondo sigete. Tumbati bebe naye. Tianya saya be naye itukolinde. Temerane lakini interview yangu gwambo ilikuwa na pake governor. Lakini gwambo ni mbona ngisanga na tokuchaka governor nani tokobona na ruba taraka. Tali haraka. Abona yeye unarogonda ina sairi chanda bweka. Ige governor ayamachoku. Majoku gagi. Na ane te koirore rekeiga. Mmanya sayo dosaba. No je majoku. Ese standard yana nyinjinte ne no ogafa na boniga. Majoku ta kofuga. Imma aseki yo chara. Majoku mogagori gagi motige. Ori no 2027. Ndarakira. Majoku ere standard yaye teraika. Na gyokora simbatari na acha na kuburi. Tari yani taranyora mundu kumemyogia. Na nyoro mwana tarasi agaria. Ori na bara yani ori na bara nteme konyegari simba. Njengo teba pia kene. Noje omungwano yogorogwa Richard Onyonga mumaima oyina ere bara minyokani na simba tali majogu agimaene majogu bara seto bado baka sinuko ba na yani mna njengoro la njema tena simba ande tutamu jude genje mbwexe lakini muntu tayo tokire oranyare simba otadiko muntu bara jiko minyokani nere ningo Richard Onyonga ngi ayabona no muntu mo simba simba na wati chuguni woni tata njiyo debinde moko na wati chuguni simba tabu atiguni ebibi bire no bokora pina kanire pi ingonya ngokwanya kanyoro goituna simba
abantu ngoitu bale bago itwararia ai kwanya ko ngoroke gribu okorana ki abantu ba Simba baitiro omonto origereria ongoroke na linda tena ki Simba na bade guni njiyo my friend etimi ananja tu vitisho ki bro omanyete tiango tebi ente nande ngoja na batebiga